ассалому алайкум тамошобинони азиз, барномаи тиловати ахбор аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Оисаи Абдуҷамил. استقلال دولتی گران ارزشترین نعمت، افتخار و ناموس وطنداری و نشان واضح هویت و خودشناسی ملی است. در شرایط کنونی مهمیت این گنجینه مقدس بیشتر گردیده. حفظ آن در روند پرپیچ‌وتاب جهانی شوی اهمیت خاص را کسب کرده است. بیش از 10 ساله می شود که جمهوری تاجیکستان در راه بنیاد جامعه دموکراتیک و حقوق بنیاد گام‌های استوار می‌گذارد و خلق تاجیک در پرتو سیاست پیشگرفته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به دستاورد و موفقیت‌های بی‌نظیر نائل می‌گردد. گزارش یوسف غنی‌زاده. استقلال واژه‌и муқаддас, неъмати бебаҳо ва дастоварди бузурги миллати тоҷик. استقلال заминаи рушди соҳаҳои ҳаётан муҳими ҷомеа, кафили оромиву осудагӣ ва омили муттаҳидиву ҳамбастагӣ. Пешрафти бесобиқа, дигаргунсозиҳои куллӣ ва бунёду навсозӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба шарофати ҳамин неъмати муқаддас амалӣ гардида, нақшаҳои бузургу ояндадор аз ҷумла ҳадафҳои калидии ҳукумати мамлакат марҳила ба марҳила татбиқ шуда истодаанд. Тоҷикистони соҳибистиқлол ҳамчун давлати соҳибихтиёру демократӣ ва ҳуқуқбунёду дунявӣ дар асоси муқаррароти конститутсия ва сиёсати созандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арсаи ҷаҳонӣ шоиста муаррифӣ гардида мавқеи намоёнро касб кард. рушди бесобиқаи соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ба замони соҳибистиқлолии ҷумҳурӣ рост меояд. Далели возеҳ сохта ба истифода додани роҳҳо, корхонаҳои хурду бузурги саноатӣ, муассисаҳои нави таълимӣ, беморхона, қасрҳои фарҳанг, толору майдончаҳои варзишӣ, биноҳои хуштарҳу замонавии истиқоматӣ, боғҳои фарҳангиву фароғатӣ ва дигар иншооти маишӣ мебошанд, ки дар таъмини сокинон бо ҷойҳои нави корӣ ва баланд гардидани сатҳи некуаҳволии аҳолии мамлакат мусоидат кард. дар ҳақиқат истиқлолият бениҳоят неъматҳои бисёрро барои мо занон ва духтарони даврони истиқлол фароҳам овард. яке аз дастовардҳои бузурги даврони истиқлол ин таъсиси квотаҳои президентӣ мебошад. квотаи президентӣ махсусан барои духтарони деҳот эҷод гардидааст. ҳамаи мо бонувоне ки тибқи квотаи президентӣ таҳсил кардем афсонаро ба ҳақиқат табдил доданд, ки имрӯз метавонем зани тоҷик дар тамоми соҳаҳои гуногуни кишвар кор ва фаъолият дошта бошем. зеро зани муваффақ метавонад дар ҷомеа кадри муваффақ ва кадри донишмандро пешкаш мекунад. дар он рӯзгор ҳеҷ кас тасаввурам намекард ки ин иқдоми хуби роҳбари давлат як таҳаввулоте ба ҳаёти духтарони тоҷик мегардад, ки маҳз банда тибқи квотаи президентӣ ба донишгоҳи давлатии Кӯлоб дохил гардида, донишгоҳро бо дипломи аъло хатм намуда дар соҳаи омӯзгорӣ кору фаъолият дорам ва хушбахт аз онам ки омӯзгор ҳастам. шоистатарин иқдомоте ки дар ин давра роҳандозӣ гардид, ин таваҷҷӯҳ ба рушди илму фарҳанг ва варзиш мебошад. бо ташаббуси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ибтидо аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ ба хотири рушди соҳаҳои маорифу фарҳанг тадбирҳои муҳим амалӣ гардиданд. муосиртарин шароиту имконият ҷиҳати илмомӯзӣ дар ҳамон муассисаҳои таълимӣ муҳайё гардида, инфраструктури зарурии соҳа пурра таъмин карда шуд. ба хотири дастгирии ҳамаҷонибаи ҷавондухтарон аз шаҳру ноҳияҳои мамлакат ҷиҳати идомаи таҳсил дар муассисаҳои олии таълимӣ квотаҳои президентӣ ташкил гардид, ки тавассути он то имрӯз шумораи зиёди ҷавондухтарон донишгоҳу донишкадаҳои олии ҷумҳуриро хатм намуда дар соҳаҳои мухталиф фаъолият доранд. халқи тоҷик аз сабори офтоб нурпайвандему аз аҳли китоб. زند و پازند و اوستا داشتیم در جهان ما تخم دانش کاشتیم. ای فروغی صبح دانایی درود جوش زن ای زنده دل ای زنده رود. من قاسم زاده رحیمه خواننده صنف چهارم مؤسسه تعلیمی دولتی گیمنازیای رقم 2 برای خوانندگان بالیاقت ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه. من در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی از روی نامیناسیون معاصر تاجیک اشتراک نموده سزاوار جای اول گشتم. من میnnatdاری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که برای ما کودکان و جوانان چنین آزمون‌های خوب را تشکیل نمودند و من سعی و کوشش می‌نمایم که در دورهای من بعدم سزاوار جای گردم.
иқдоми дигар барои дастгирии қишрҳои ҷомеа дар ин давра роҳандозии озмунҳои ҷумҳуриявӣ аз қабили фурӯғи субҳи донои китоб аст. Тоҷикистон ватани азизи ман ва илм фурӯғи маърифат ба ҳисоб меравад ки таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамасола баргузор мешаванд. Дигар дастоварди соҳибистиқлолӣ ин рушди соҳаи варзиш ва то ба сатҳи мусобиқаҳои байналмилалӣ роҳ ёфтани варзишгарони тоҷик аст. имрӯзҳо пойтахти Тоҷикистони соҳибистиқлол шаҳри Душанбе мизбони бонуфузтарин чорабиниҳои варзишӣ интихоб мешавад ки далели мавҷуд будани инфраструктури зарурии соҳа ва мутобиқати он ба талаботи ҷаҳонӣ мебошад. ҷавобан ба дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бозиҳои тобистонаи Олимпии Париж 2024 аз риштаи ҷудо Сомон Маҳмадбеков, Темур Раҳимов ва аз варзиши риштаи бокс Давлат Болтаев ба гирифтани медалҳои биринҷӣ мушарраф гардиданд. ҳамаи ин музаффарияту дастовардҳо ки халқи тоҷик ба онҳо шарафёб гардидааст самараи неки истиқлоли давлатӣ ва пойдории сулҳу субот дар мамлакат мебошад. дар замоне ки бархурди тамаддунҳо ва дигаргуншавии фарҳангҳо ба суръат ҷараён дорад, ҳифзи истиқлоли давлатӣ ва пойдору бегазан нигоҳ доштани ин неъмати бузургу муқаддас вазифаи ҷонии ҳар шаҳрванди мамлакат арзёбӣ шуда масъулияти бештарро тақозо мекунад. бо дастури президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маъюбони то синни 18-сола ва ятимони кули ноҳияҳои Рӯшон, Рошдқалъа, Ишкоши ва шаҳри Хоруғи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон кӯмаки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иборат аз маводи ғизоӣ дастрас карда шуд. Бояд гуфт ки табақаи ниёзманди ҷомеа ҳамеша дар мадди назари роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат қарор дошта ҳамасола ба шаҳру ноҳияҳои вилоят кӯмакҳо фиристода мешаванд. ҷумҳурии Тоҷикистон давлати иҷтимоӣ буда масъалаи дастгирии оилаҳои ниёзманд, табақаи осебпазири ҷомеа ва кӯмак намудан ба қишри ниёзмандро дар сиёсати созандаву бунёдкоронаи худ дар мадҳи аввал қарор дода ҳамасола дар заминаи сиёсати инсондӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хотири дастгириҳои рӯзафзуни табақаи ниёзманди ҷомеа тадбирҳои махсус андешида мешавад. Бо ин мақсад аз пойтахти кишвар шаҳри Душанбе дар доираи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади беҳбуд бахшидани шароити рӯзгори оилаҳои ниёзманди вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон корвони мошинҳои пурбори кӯмаки сарвари давлат ба вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон сафарбар карда шуд. дар заминаи ин иқдоми неку созандаи давлату ҳукумати мамлакат ба беш аз 500 нафар маъюбону шахсони дорои имконияти маҳдуд дошта маводи ниёзи аввали озуқаворӣ сафарбар карда шуд. теъдоди зиёди мошинҳои калонҳаҷми пурбори маводи озуқаворӣ ки 150 тоннаро дар бар гирифт дар ноҳияи Рӯшону Рошқала, Ишкошим ва шаҳри Хоруғ масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояту ноҳия истиқбол намуданд. сокинони ноҳияи Рӯшон ин кӯмаки навбатии роҳбарияти олии мамлакатро бо ифтихори бузург ва самимияти хоса қабул намуда 102 нафар ниёзмандон аз он бархурдор гардиданд. мо модарони Бадахшон аз ин иқдоми сарвар давлат хеле миннатдорем, зеро ин қишри ҷомеа доимо дар зери назорат доимии сарвари давлат ва ҳукумат мебошанд. сипоси беандозаи худро ба сарвари мушфиқу меҳрубон мерасонем. намояндагони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон зимни супоридани кӯмаки навбатии сарвари давлат ба оилаҳои ниёзманд дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Бадахшон таъкид намуданд ки дар сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумати мамлакат дастгирии ниёзмандону ятимон ва парастории маъюбону оилаҳои камбизоат мавқеи арзанда дошта ҳамасола ин табақаи ҷомеа аз кӯмакҳои пайвастаи роҳбари давлат бархурдор мегарданд. зеро раҳму шафқат ба ниёзмандон, сила кардани сари ятимону шод намудани дили ранҷурон ва дастгириву нигоҳубинии маъюбону шахсони камбизоат яке аз хислатҳои азалии мардуми тоҷик маҳсуб ёфта аз фарҳангу тамаддуни пурғановати миллати тоҷдори тоҷик сарчашма мегирад. шоистаи қайд аст ки давоми 33 соли замони соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои пайваставу беназири давлату ҳукумати мамлакат шахсан асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбати оилаҳои ниёзманди ҷомеа назаррас арзёбӣ гардида бо мақсади таъмини шароити зиндагии арзанда, рушди баркамол ва соҳиби илму соҳибмаърифат гардидани ин табақаи ҷомеа тамоми шароитҳои муосир фароҳам оварда шудааст. чуноне ки барои ҳар яки мо маълум аст дастгирӣ намудани маъюбон
یتیمان و اویله‌های کمبزوات این یکی از خصلت‌های خوب حمیده انسانی بوده. زین رو از نام تمام ساکنان شهر خاروغ منتداری صمیمانه خود را و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میرسانیم. در این روز نامگوی مواد نیاز اول به اویله‌های نیازمند ولایت در حجم 150 تن دسترس کرده شد. در مجموع هر یک اویله نیازمند صاحب ارد، شکر، برنج، روغن، مکرون و دیگر نمودها گردیده در جواب چنین غمخوری‌های پیوسته با مهنت صافدلانه‌اش در رشد و نموی کشور سهم خواهند گذاشت. با نمایندگی از نام کارمندان ساحه نظام حفظ اجتماعی منتداری صمیمی خود و اهل کارمندان نظام حفظ اجتماعی را با اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که پیوسته در حق کودکان معیوب، یتیمان کل و تمام طبقه نیازمند جامعه غمخوری ظاهر می نمایند و در جواب به همه دستگیری های دولت و حکومت و روبر دولت وعده می دهیم که کار را در سمت خدمترسانی اجتماعی به معیوبان، به پیرانسالان، به طبقه نیازمند جامعه باز هم در سطح صفتاً ضروری به راه میمانیم و در این سمت تمام کوشش های خود را به خرج میدهیم. کمک نوبتی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به اهالی ولایت مختار کوهستانی بدخشان تقسیم گردیده هر یک ساکن ولایت به سروری دولت به حکومت جمهوری تاجیکستان برای غمخوری های روزافزون منتداری صمیمی بیان نمودند. شکر آزادی و آبادی ملت منتداری خودمان بیان کنیم که به فرزندانمون به معیوبان و اینو یاردم کردن. هزاران رحمت کنم. باید قید نمود که در پیش روی فصل زمستان کمک نوبتی سر وقتی بوده نیازمندان را به آینده با سعادت راهنمون می‌سازند، زیرا این طبقه جامعه پیوسته در مد نظر حکومت کشور و شخصا اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار داشته همه ساله هزارها تن محصولات نیازی اول دسترسی آنها می‌گردد. منتداری خود را به پیشوای معظم می‌رسانیم که همه وقت ما را دستگیری می‌کنند، طبقه نیازمند، یتیمان و معیوبان را دستگیری میکنند و هیچگاه آنها را تا قو تنها نمیمانند. دائما جناب عالی ما را دستگیری میکنند و آن خانواده هایی که یتیمان دارند، آن خانواده هایی که معیوبان دارند، آنها همیشه دلشان پر است که آنها در زیر دست غمخواری پیشوای ملت هستند. بخصوص ما هم یک فرزند معیوب دارند، بسیار و بسیار منتدار هستیم. قشر نیازمند ولایت تاکید نمودند که مردم سربلند ولایت مختار کوهستان بدخشان پیروان همیشگی سیاست سازنده و بنیادکارانه و نیکبینانه رهبریت دولت و حکومت مملکت محسوب یافته. من بعد نیز در پیروی به اقدام‌های نجیبانه شخصیت بزرگ تاریخی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در تطبیق نقشه‌های هدفرس از امکانیت‌های نو و معاصر مقصدناک استفاده خواهند نمود. چنین نامگوی مواد عضوقواری با دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به طبقه نیازمند شهر خاروغ و ناحیه‌های دوردست ولایت رسانده شده. نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان ضمن تقسیمات کمک سروری دولت تاکید نمودند که در زمینه سیاست سازنده و بنیادکارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و توجه مخصوص حکومت جمهوری تاجیکستان به شهر و ناحیه‌های ولایت پیوسته کمک‌های مادی و اجتماعی و مالیوی رسانده شده. این اقدام شایسته همه‌ساله افزون شده ایستاده است. هزار سپاسا برای جناب عالی میگوییم که چنین دستگیری ها را برای ما میکند و میخواهیم که همیشه وقت جمهوری تاجیکستان همیشه گل شکوفان باشد و جوانان را در رویه وطن دوستی تربیت می‌نماییم. ما بسیار شکرانه میکنیم به جناب عالی، هزار بار شکرانه میکنیم. دائمی ما هم این جناب عالی دائم به ما میرسد، عد کنار ندارد. البته دستگیری یتیمان و بیپرستاران، معیوبان و برجاماندگان و عائله‌های نیازمند از شهر و ناحیه‌های ولایت بدخشان همیشه در محور سیاست اجتماعی دولت و حکومت مملکت قرار داشته. کمک‌های نوبتی دلیل نورد توجه مخصوص سروری دولت و غمخوری‌های بی‌نظیر حکومت کشور ارزیابی کرده می‌شوند. این دستگیری‌های روزافزون از غمخوری‌های بی‌نظیر سروری دولت نسبت هر یک ساکن ولایت ارزیابی شده. در جواب چنین غمخوری‌ها در عمل سازی هدف‌های نیکو سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان از هر وقت دیده بیشتر سهم گذار خواهد بود.
забони тоҷикӣ оинаи пурҷилои таърих, ҷаҳони маънавӣ ва хираду маърифати миллат ба шумор меравад. Забони тоҷикӣ давоми бештар аз 30 соли истиқлоли давлатӣ муҳимтарин омили ваҳдат ва сарҷамъии миллат гардид ва бори дигар матлаби бинои ҳастӣ ва бақову пойдории миллат будани забонро ба таври шоиста исбот намуд. Сокинони ноҳияи Рашт рӯзи забони давлатиро бо ташкили чорабинии тантанавӣ истиқбол гирифтанд. гузориш дар ин хусус. чорабинӣ бахшида ба ифтихори рӯзи забони давлатӣ дар кохи фарҳанги шаҳраки ғарм баргузор гардид. дар ин чорабинӣ бо шукӯҳ намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Рашт, ташкилоту муассиса, устодону донишҷӯёни донишкадаи омӯзгорӣ, коллеҷи тиббию муҳандисӣ ва омӯзгорону хонандагони муассисаҳои таълимӣ ширкат доштанд. баъдан дар кохи фарҳанг бо садо додани суруди миллӣ ба ифтихори рӯзи забони давлатӣ маҷлиси тантанавӣ баргузор гардид. дар ин чорабинӣ намояндагони мақомоти маҳаллӣ ва устодони донишкадаи омӯзгорӣ дар мавзӯъҳои гуногун вобаста ба рушду инкишофи забони тоҷикӣ баромад карданд. гуфта шуд ки имсол бори 15-ум аст ки забони давлатӣ дар саросари кишвари азизамон бо шукӯҳу шаҳомати хос таҷлил мегардад. забон ҳам мисли парчам, нишон ва суруди миллӣ яке аз муқаддасоти давлат маҳсуб меёбад. ин аст ки ҳукумати мамлакат дар масири ҳимояи забони давлатӣ ва фарҳанги миллӣ инчунин рушди забони давлатӣ як қатор тадбирҳои судмандро амалӣ намуда истодааст. масъалаи забон ҳамеша бо сиёсати давлатдорӣ дар робита қарор гирифта, баҳри пешбурди сиёсати забон силсилаи қонуну қарорҳо қабул шуда, дар ин ҷодда тадбирҳои зарурӣ амалӣ шуда истодааст. аз сари бебаҳои сарвари миллати тоҷикон забони миллат ҳастии миллат тадқиқоти марҳилавие гардид ки ба бисёр муаммоҳои баҳснок ва ҳалталаб дар рушди забони тоҷикӣ ва таърихи он равшанӣ андохт. нотиқон қайд намуданд ки ҳамасола рӯзи забон ба рӯзи омӯзгор дар як вақт фаро мерасад. агар забони миллӣ симо ва пайкари миллат бошад, пас омӯзгор симо ва пайкари илму маърифат ва тарғибгари забони ноби тоҷикӣ мебошад. воқеан барои халқи тоҷик омӯзгор симои маърифат ва вориси асли рӯдакию сино, носири хисраву садриддин айнӣ ва садҳо дигар чеҳраҳои оламшумул аст. маҳз дар як вақт фаро расидани ин ду ҷашн ба он ифода меёбад ки дар беолоиш нигоҳ доштани забони модарӣ омӯзгорон саҳми арзанда дошта бошанд. дар ин чорабинӣ ба як қатор омӯзгорони фаъол ки дар тарғиби забони давлатӣ ва таълиму тарбият саҳми арзанда доранд ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд. тамошобинони азиз, ин буд он ҳама хабару гузоришҳое ки то ин соат ба дасти мо расиданд. манзуратон гардонидем. хайр, саломат бошед.